Rukerera Baraka bibaye ibindi mu Rukerera rwo kuri uyu munsi wa gatandatu w'indwi kwigenekerezo rya 13 Kigarama 2025 hari ibice bimwe na bimwe umwana arira nyina ntiyumve bimeze gute nibikomeje kugenda bigaragara ku mirongo y'imbere y'urugamba muri teritwari ya Fizi, Uvira na Mwenga ayitwa Baraka ndetse n'udusozi dukikije ahangaha nk'ayitwa Rusunguku, ayitwa Biraro Mbiri n'ayitwa Mboko over Fardc na Fdnb rwahanye inkoyoyo. Turababwira rero bijyanye na AFC ibiri kuba nyuma yo kwifashe Uvira. Bamwe batangiye kugenda bacyubwoba, abaturage benshi bari ku kiyaga cya Tanganyika barambuka berekeza mu bice bya Tanzania, abandi barerekeza mu Burundi. Ubwoba ni bwinshi ndetse bamwe bakomeje kugenda bibaza ibiri kuza kuba bigaragara. Civilian on the run nkuko bigaragara muri raporo mpuzamahanga zikomeje kugenda zandikwa. Umutekano wahungabanye. Fardc na Wazalendo biragaragara ko bari muri mouvement tactics nkuko rero bigaragara. Turareba iri kubera Akobola aho himuriwe ibiro bya guverineri. Ibintu birakomeye ndetse biranavuga ko Jean-Jacques Perusi nawe yamaze gufata ubwato. Birakekwa ko yagiye Burundi cyangwa se mu gihugu cya Tanzania. Hari redeployment idasanzwe bijyanye na defensive position. Turaza kubabwira ibiri kugenda bigaragara ndetse na panic movement igaragara muri ibi bice. Karami naho ibintu ntibyoroshye, hakomeje kumvikana urusaku rw'ibiturika, benshi bahiye ubwoba, ibintu ntibyoroshye. Frdc na Wazalendo nibo bwonyine ubwabo bakomeje kugenda bangiza ibikorwa bitandukanye birahangaha. Bamwe baravuga ko mama 23 yaba yinjiriye Abazalendo ikabaha ruswa kugira ngo batangire badukire Frdc babarase maze babone uko binjira mu kavuyo. Ibiro biremezwa kandi biramywa neza na High Rated Art ndetse kuri ubu ngubu Médecins Sans Frontières ikaba yagaragaje ibiri kugenda biba ndetse n'ibyago bikomeye. Turababwira precision bombing, turebe air operations muri bice, turebe ibiri kubera ahitwa Rusunguku n'ahitwa Biraro Mbiri muri iki gitondo. Turebe kandi bijyanye n'ingabo nyinshi zikomeje kugenda zongerwa muri bice. Tight perimeter control, wait and see nkuko abaturage babivuga. Kuri ubu rero mu misozi itandukanye ya Mwenga ahahungiye Abazalendo umwuka w'ibikomeje kugenda bigaragara wabaye mubi. Hari kuvugwa pasho withdraw y'ingabo z'u Burundi zabonye ko ibiri ko zidakomeza kugenda zibyihanganira. Ni muziro tubane kuri page ikomeye mu buryo bwa gisirikare. Turebe ibiri kugenda biba retreat, advance ndetse na air support ndetse na repositioning. Turebe uko bihagaze mu bice by'Ibaraka, ibice biherereye ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika. Abaturage benshi kuri bahiye ubwoba, zasambaza ndetse n'imikeke barabitaye barahunze. Byifashe gute? Ikaze na none tubaye ikaze nga kuri urupapuro rukomeye rwanditseho amakuru atoso yarabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Nga rero twazobereye mu kubashyikiriza amakuru kuri izo ngingo. Vandi bakubeshya guzangaha tuzongera gucikwa n'amakuru y'ukuri. Bizindutse byifashe gute? Ni muri Rukerera rwo kuwa gatandatu ku isaha ya 8:30 abaturage benshi bakanguwe n'umutekano muke mu kirere cya teritwari ya Fizi ndetse n'abari Uvira na Mwenga. Bose barabyemeza, bakaba bakomeje kugenda bavuga ko ibice bikomeje kugenda birangwa n'ibi bidasanzwe by'imvururu za gisirikare, ibikorwa byo kwimuka kw'abaturage ndetse n'imigambi ikomeje kugenda ikorwa n'imitwe yitwaje intwaro. Aho bamwe bavuga ko mama 23 yacenge mu Bazalendo ibaha kantu cyangwa se igira iki bakorera, ibyatumye batangira guhungabanya umutekano kugira ngo bateze akavuye muri Fardc cy'umutwe n'aka gace ka Baraka mama 23 ize ikigarure. nkuko rero bamwe mu bakora muri jete ya Fardc babigaragaza. Service Nationale de Renseignement Burundi iravuga ko mu bice byitwa Mboko, Baraka n'udusozi twitwa Rusunguku na Biraro Mbiri ibintu bitoroshye nyuma yuko AFC ifashe igisagara cya Uvira. Mboko igafatwa nk'ikigo cy'ingenzi cya gisirikare gihuza Uvira na Baraka, yakira ibihumbi by'abahungiye imirwano muri ibi bice. Ariko mu Rukerera rwo kuri uyu wa gatandatu abanyagihugu ba Mboko ubwabo batangiye guhungira mu gihugu cy'u Burundi bakoresheje amato ya moteri anyura mu kiyaga cya Tanganyika.
amato menshi aruzuye. Aho rero bamwe muri raporo ziri gutangwa mu rurimi rw'amahanga baragira bati civilian on the run, abagabo n'abagore bari kugenda bava muri ibi bice bizatanganyika. Nubwo hari imidagararo bimwe mu bikorwa bitandukanye by'ubucuruzi bizarasubukuwe mu buryo butawuzuye, amasoko ndetse amwe atangira gukora, ariko kuri ubu zongeye guhungabanya standby mode mu gisagara cya Uvira, niko raporo bigaragaza. Ese byifashe gute mu bijyanye na movement tactics mu nzira iva Uvira ijya Ifizi mu duce twitwa Makobora n'utundi? Haragaragara troops movement y'ingabo za Frdc n'inyeshyamba z'abazarendo bari gukora deployment no kugenzura ahantu hafatwa nk'akomeye mu rwego rwa defensive position. Ibi ni ibikorwa bikomeje kumara ndetse bikomeje kugenda bikagaragara ko bidateze kurangira, kuko uyu no munsi wa gatanu yungabana ry'umutekano. Mu ijoro ryo kuwa kane rishyira kuwa gatanu Baraka habagaragaye ibijyanye n'amasasa akomeye, aho kuva ku isaha ya saa 12 kugera ku isaha ya saa 3 z'ijoro habaye panic movement mu baturage. Amakuru yaturukaga mu nzego z'umutekano yavugaga ko byaturutse ku bikomeje kugenda bigaragara, aho bivuga ko abazarendo bashobora kuba bahawe amafaranga menshi n'umutwe wa M23 kugira bateze akavuyo gakomeye muri koalisiyo ya Frdc, hacikemo ibice havuke akavuyo maze baze binjire Baraka batarwanye. Dore ko binavugwa kandi bigaragazwa na Demiap ndetse na Service Nationale de Renseignement ko ibice byinshi biri gufatwa bijyanye n'uko hari bamwe mu bakomando bakomeye ba Frdc bari guhabwa ruswa bakava mu bice bagategeka ko bayoboye ko zigomba gukora withdraw zigapuringa, maze M23 gahita ikora infiltration hatabayeho kurasana nk'uko bigaragara. Kugeza mu rukera rwo kuri uyu wa gatandatu umujyi wa Baraka urarinzwe bikomeye na bamwe mu basirikare ba Frdc b'indahemuka, ariko mu buryo bwa heightened arte cyane cyane Médecins Sans Frontières batangaje ko kuri ubu bavukiye mu bikorwa byo kuba batabara abarari bakomerekeye mu mirwano yaragiba mu duce two hejuru yitwa Rusunguku, ahitwa Biroro Mbiri. Kuri wa gatanu mu gitondo hari kugaragara air operation indege ziturutse mu bice bya Minembwe ndetse zoherejwe n'u Burundi ziri kugenzura ikirere kugira zirebe abazarendo ndetse n'abasirikare Fardc bashobora kuba bari kwijandika muri bikorwa kugira ngo bazafatirwe ibihano, ndetse biranavugwa ko bashobora kuza kuba batangira operation zikomeye mu bice bya Uvira bakoresheje precision bombing bakajya gutwika minisio ya M23 nkuko rero za undercover ziri muri ibice zibigaragaza. Hagati mu misozi ya Mwenga hakomeje kugaragara troop movement y'ingabo z'u Burundi, ariko icyerekezo ntikiramenyekana. Mu rukerera rwo kuri uyu wa gatandatu Baraka iri mu mutuzo ugereranyije, ariko navuga ko hari high military art patrouilles Frdc zirimo gukora tight perimeter control. Abaturage bari mu buryo bwa wait and see, bamwe bakaba rero bamraye bahunza, abandi rero bakaba bari ahangaha turategereje turebe nk'uko babivuga mu buryo bwa gisirikare. Baragira bati ni wait and see, nuko babivuga muri iki gitondo nuko bihagaze, aho inzira zihuza Baraka Fizi zigenzurwa mu buryo bwa checkpoint fortified. Nkuko rero bigaragara mu misozi ya Mwenga haracyagaragara ibikorwa bya gisirikare. Amarangamutima y'abazarendo bamwe bakunda igihugu baravuga ko babajwe bikomeye no kuba barirukanwe Uvira. Urwego rw'umutekano rurerekana ko Fizi, Baraka na Mwenga biri mu bikomeye byo guhindagurika mu bya gisirikare. Hari retreat, hari advances, air support, repositioning ndetse n'ibindi bitandukanye. Umutamu uhagaze ku mirongo imbere y'urugamba mu bice bitandukanye, waratubwira ko bimeze gute? Ni ya Fardc. Yego. Nagira ngo nkubwire neza yuko nkuko nari nabikubwiye. Yego. Twaba twiteze urugamba rukomeye, abatabizi neza babe bari kubyinitsinze, ariko bigaragara umwuka si mwiza muri utu duce, kuko hari udusantire utasangamo n'umuturage n'umwe biturutse kuba bo bafite amakuru. Nakubwiye yuko yaba igisirikare cya Fardc ndetse n'abawazarendo yego bahitswe n'abaturage muri rusange. Urumva abaturage bafite amakuru, nta kuntu umuturage yaba yumva atekanyemo, kereka nk'udusantire tumwe na tumwe twagezemo ihumure. Yego. Ntabwo wambwira ngo umuturage yamaze kumenya ko nta kibazo gihari, ugasanga duce tumwe na tumwe nimba
byaba ari bamwe nyine bafite ikibazo cy'uko wenda batari bayoboka se, ariko usanze tumwe na tumwe rwose urahagera ukabura umuntu n'umwe, ugasanga baragiye he? bari mu bwihisho mu bigaragara, mu gihe baba bari gutahuka ariko benshi baracyari mu bwihisho, kereka uduce tumwe na tumwe, ariko ni duke cyane. Zatangiye kujya muri iyo ryari? Magingo ya kuva 2023 itangiye kugenda isubiza abasirikare bafashe amatekwa, igiye isubiza abasirikare igihugu cy'u Burundi. Yego. Nibwo ubwikango mu baturage rwaje, ndetse bigaragara neza yuko abaturage bashaka kuba bafite amakuru yuko ingabo z'u Burundi byari ubwihererutso kugira ngo bagaragaze ko bashaka amahoro, y'ukundi bashaka kuba bakwereka 23 ko baba bavuye ku izina. Yego. Ibyo rero nibyo bigaragaza ko isaha n'isaha urugamba ruri bukomere kandi muri utu duce twose, kuko aba Fardc ndetse n'ingabo z'u Burundi bariteguye. Nakubwiye yuko imyitozo ikomeye n'ibikirimbanyije. Biteguye iki bwana Safari? Biteguye kureba buryo ki bahangana n'izi nyeshyamba za 23. Yego. Kuko nyuma y'aho umujyi wa Uvira ufatiwe, yego, imyitozo yarongerewe nta kuruhuka. Ubundi mbere ho gatoya bakirwanira za Kamanyola, yego, baritozaga ariko ntabwo byari biri ku rwego ruhambaye, ariko magingo ya imyitozo imeze nabi mu ntara ya Bujumbura. Yego. Ni mu gihe muri Tanganyika Muvoma yahagaze. Yego. Uretse izo ndege n'amadrone nyine ari ku burinzi, ubwo nuko bimeze, bishobora kuba byakwereka ko Fardc ndetse n'ingabo z'u Burundi baba bari mu myiteguro ikomeye cyane, aho batangiye kureba buryo ki basa nk'abashaka kugira ngo barebere hamwe aho 23 yabihugiye. Yego. Nibivuga ko n'ubundi kuva ibyo bitero byakubura. Yego. Mu Minembwe n'ubundi 23 yagezeyo ihura na twirwaneho barayambirana cyane. Yego. Bishobora kuba aribyo byateye ihuriro rya Fardc ubukana, ndetse no kuba batangira kugaba ibitero bikomeye by'izi ndege muri ibi bice bya Minembwe. Yego, bwana Safari, ndagira ngo unyemerere tuje kwarabana n'ububanyi n'amakungu turebe byatangajwe na ambasaderi ambasade y'u Burundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagize ibyo ivuga ko biri kubera muri Uvira, ndetse ivuga no kubijyanye n'ibyavugaga ko hari abasirikare b'u Burundi bafashijwe gusubira mu gihugu cyabo. Na ambasade ya Repubulika y'u Burundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje kuwa kane ku igenekerezo rya 11 Kigarama 2025 ko yamaganya amakuru yatangajwe na Radio Okapi avuga ko hari abasirikare b'u Burundi bari mu nzira basubira mu gihugu cyabo banyuze ku mupaka wa Gatumba bakoresheje koridoro igenzurwa n'inyeshyamba za AVIS. Mu makuru ya Radio Okapi byari byavuzwe ko uruhande rw'abasirikare b'u Burundi rwabonetse ku igenekerezo rya 10 Kigarama 2025 ku mupaka wa Gatumba basubira mu gihugu cyabo, mu gihe ngo bari barinzwe n'umutwe M23 ugenzura bimwe mu bice by'aka gace. Nyamara ambasade y'u Burundi barizwe Kinshasa yamaze guhakana iby'aya makuru, ivuga ko iba ari ibinyoma bizambaye ubusa ndetse bidafite ishingiro iryo ari ryo ryose. Mu itangazo yashyize ahagaragara, ambasade yagaragaje ko Force de Défense Nationale du Burundi zitajya na rimwe zinyura mu bice bigenzurwa n'imitwe yitwaje intwari itari ya leta, kandi ko nta gikorwa na kimwe cyabaye cyo gusaba ko abasirikare b'u Burundi banyura muri koridoro igenzurwa na AVIS. Yongeye ko ayo makuru ari amakuru y'ibinyoma afatwa nk'ibitekerezo bidafite ishingiro.
Uburundi bunavuga ko bwamagana ko kugumana umurongo ushingiye kuri transparency n'ubufatanye mu by'umutekano n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Banibutsa ko ibikorwa byose bijyanye no kwimura cyangwa se kumenyekanisha w'ingabo zinyura bibera mu mucyo no mu buryo bwemewe n'inzego zombi ndetse bijyanye n'amasezerano mpuzamahanga. Ambasade y'u Burundi rero irasoza inasaba ibitangazamakuru byo mu karere kugira umwuga wo gutangaza no gutara amakuru mu buryo bwizewe, birinda gukwirakwiza inkuru zishobora kongera umwuka mubi cyangwa se guteza urujijo mu gihe umutekano w'akarere ukomeje kuba ikibazo gikomeye. Ngayo nguko rero bwana Safari ni ibyatangajwe na ambasade y'u Burundi. Ndagira ngo noneho ukomeze tubwire n'ibindi tujye ku zindi aksi mbere ko turi buze no kuvuga ku makuru dufite yo muri teritwari ya Warikare. Icyo nakubwira cyo nuko twiteze urugamba rukomeye mu ntara ya Tanganyika. Yego. Atake yaje kuko nakubwiraga yuko abasirikare benshi b'ihuriro rya Fardc bahungiye mu ntara ya Tanganyika. Ndumva naba narabitubwiyeho. Yego. Aho birumbiye mu mujyi wa Keremi. Yego. Ubwo urumva uko byagenda kose ntabwo wabura guteza imvururu bitewe n'abawazarendo bafite ngo disipurine nkeya. Yego. Uburyo bwabo ni ugusahura nicyo kibakwiye kuko nta musada ndetse nta imitangire ya Fardc. Ubundi abawazarendo bavuga yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta kibitaho ku rugamba, bo bishakira ibibatunga. Urumva rero ntabwo babura guteza imvururu n'akaduruvayo biturutse mu gusahura. Yego. Niyo myigaragambyo cyangwa n'izo mvururu ziri kumvikana, bashobora kuvuga ko byaba ari urugamba rwatangiye, ariko magingo aya nta take n'imwe yaba yakozwe n'iri huriro rya Fardc kugira ngo ibe yafakirana n'iyi mama 23. Ahubwo mu bigaragara, yego, birashoboka ko iri huriro rya Fardc ryaba riri gushaka kureba ko mama 23 iri maso no mu tundi duce ngirebe ko mama 23 yaba yaragezemo kugira ngo igire uko yitwara, kuko n'ubundi niho bari banyanyagiriye muri ibyo bice bigiye bitandukanye. Muri ibi bice byose ndi kugenda mubwira. Ibihe bice? Ndi kukubwira nko mu bice bya Minembwe, muri utu duce twose. Yego. Ndetse no mu ntara ya Tanganyika niho n'ubundi ihuriro rya Fardc ryatembereye. Yego. Kuko bivugwa ko hari aksi ikomeye iri mu gace ka Tugumu. Yego. Tumungu. Ubwo naho ni mu Minembwe, ariko nyine ngo niho hari aksi iri n'ingabo z'u Burundi ndetse na Fardc. Yego. Ubwo muri aka gace nyine biragaragara ko bo bashaka kureba buryo ki ko gusuzuma ngo barebere hamwe ko mama 23 yaba yaragezemo bitari byo kubeshya nyuma yaho mama 23 igeze mu Minembwe igahura na twirwaneho bagahuza urugwiro. Yego. Ubwo niduga bya bindi byo gushotora nyine kugira ngo barebere hamwe uko ubyifashe. Kugeza ubu byahinduye iki? Kugeza ubu icyo nakubwira cyo abaturage bamwe bari batangiye kugira umutekano ndetse bamwe batangiye kugenda basohoka mu mazu, ubona bakomeje kugenda icyizere cyiza ko umutekano hari. Yego. Ariko magingo hari udusantire nagenda nyuraho rwose ukaba utabonaho n'umuntu n'umwe. Bwana Safari, ntitwabura gukomoza kwavugwa muri societe civile. Kugeza ubu ibijyanye n'ubutabazi bihagaze gute muri ivyo bice? Abaturage bakomeretse, abapfuye, dore koroni mu butumwa yatanze yavuze ko abantu barenga 70 bapfuye muri operasiyo yo kwinjira muri Uvira.
kugeza ubu ku birebana n'ubutabazi kuri sosiyete sivile bihagaze gute? imbere abo bagiye basanga kuko hari n'imitego yari itezwe ngo ni amagrenade ntabwo arambushe ni amagrenade yari agiye ateze. Yego. Ni igikorwa n'ubundi izi nyeshyamba M23 yagiye ikora nyine igenda itegura ndetse inareba buryo kijyana abo bantu ku buvuzi kuko babagejeje kwa muganga. Ni ibintu bigaragara yuko ubutabazi bwo bwabonetse ariko budatanzwe n'imiryango bajya bavuga ngo iharanira uburenganzira bwa muntu. Yego. Kuki atari yo yatanze ubwo butabazi? Kuko nibo bari kuri tere bari aho ngaho n'ubwikango ari rwose kubera amagrenade yari anyanyagiye mu mujyi wa Uvira kuko nko binjira mu mujyi wa Uvira ubwo byari ku itariki 8 ndumva narabikubwiyeho ubwandi intego bihaye ni ku munsi ni iminsi 10 itariki ya 10 baraba bafashe umujyi wa Uvira ndumva narakubwiye uko byifashe ariko nibwo grenade yaturikanye umumotari. Bivuze ko bagiye bashyiramo za landmine mu mihanda. Niko byari bimeze rwose ari nayo mpamvu iyi AFC yagiye ikomeza itegura iyo mitego. Yego, naho kugeza ubu M23 mu itangazo ejo yasohoye yavuze ko idafite gahunda yo gutera Burundi ndetse ko yiteguye kubana neza n'abaturanyi babo bashya hakurya mu Gatumba. Kugeza ubu byifasha gute safari kubijyanye n'imibanire y'abacunze umupaka ku ruhande rwa M23 ndetse n'abacunze umupaka hakurya mu Gatumba ku ruhande rw'u Burundi? Mu bigaragara nta kibazo gihari. Yego. Biragaragara neza ko M23 nta kibazo na kimwe ifite. Yego. Ndetse yego bari ubona ko bateganye bahujije urugwiro. Yego. Ariko nyine nk'uko tugenda tureba uko byifashe ingabo z'u Burundi zirasa naho zifite icyo zokeje bitewe n'uko bari ku mujinya ukomeye cyane bitewe n'uburyo bakomeje kugenda babohereza abasirikare bafashe amatepa. Urumva ni ibintu bikomeye cyane nawe ushobora kureba nawe ukigaya ushingiye kuki? Ukigaya ushingiye kuba umuntu mwasaga nk'aho muhanganye ndetse utanenza kuri mu gace imirwano irimo bagushyikiriza abo wihakanye mbere kuko ingabo z'u Burundi zisa naho zavugaga ko zibereye mu gihugu cyabo ziri gucunga umutekano none bakaba baragiye babasanga mu bice bitandukanye by'iyi Fdnb. Naho ku birebana n'imibanire ya M23 n'abaturage kugeza ubu ngubu ubwo binjiye mu gisagara cya Goma ni igiki cyahindutse dore ko abaturage M23 bavugaga ko igiye kubataba? Ni igiki yazanye kidasanzwe kugeza ubu? Nk'uko nabikubwiye, yego, hari ubwoko bwinshi bw'abaturage bo muri biriya bice ndetse muri biriya bice bya Ruvungi. Yego. Aba abaturage bo mu bwoko bw'abatwa bapfuye cyane ari benshi. Bw'abaki? Bw'abatwa. Yego. Ibyo umuvugizi wa M23 yagezeyo. Bishwe nande? Ni ibisaku byavaga i Bujumbura. Ubwo ni mu nyine mu ntara ya Bujumbura, ni muri biriya bice bya hafi na za Kibitoki. Ibyo bisasu koko mwarabyumvishe cyangwa ni ibyo M23 yo yatangaje ubwayo? Byarumvikanaga kuko byavaga hakurya nyine. Yego.
kuko bwari uburyo bwo kugira ngo barebere hamwe buryo kibasha inyuma 23. Yego Bwana Safari, rero ndagira ngo unyemerere dusoreze ngaha, ubwo tuze kongera mu mwanya n'ubundi tugezaho n'izindi update kubiraba bigezweho. Yego namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende ibashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka tubashimire cyane wowe dukurikiye bwa mbere, hita uconda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.